Okay, kyamukola kyamaani okubanga muli kweno Waiwa Media Sky Life nza life ba muli babeeyi abawuza baife ababeeyo ne berekereza akaire libabona emboozi daife ku Waiwa Media mwebale ino bambire mwebale tugobera yasaba yakabakali ku subscribing to go ahead and subscribe nze Yolisigi Azid ona kulwalero nolukomenkereza omwaka gw'ebyafaayo 2021 nga twetegekera okuyingira mu mwaka 2022 era tulikogera ku ebyo bisinzire kola mawire mwiganga nkyaliza muganda wange ono Kabaka Ben eyanazibwako olwa eryariso tuwayewaye muku Kabaka Ben omwaka gulo gubaire mu ebyafaayo bingi gubaire mu ebintu byewunisa bingi twabona ni guno omwaka Archbishop eyali Archbishop ya Church of Uganda yajja n'ayenda omukazi owundi owokumbali akiteekiriza omuba n'aidiini yatagala ni guno omwaka gwene guno kuona weyoyongeire okuniga abana Uganda omwaka gwene guno ab'opposition babasibye ino n'abandi batulugunuzibwa wendogera Nsagirinya ni Alan bakali mu makomera government yabataaku emisango ati n'abenigira oba olyawo mu kutemula abantu okwali mu bitundu eby'Masaka so ebintu bingi tuweneku ku Pastor Bugingo yagasa omukazi owundi ate nga alina omukazi ow'omu mateeka era duzi polisi yamweta okujja kwa settlement yegana Susan Makula yakati anze timuwasanga ku nzoyo abazerebe n'abande tati njeyo ku kamondo tuwayemu kwa Susan timu kazi wange so nebye ebintu bitu ebigire so kyendika nti omwaka guno gubaire gwa byafaayo mubaire mu byasika so tosokera ku baidini lwaki abaidini abantu betu subira nti ba lolo models I suppose okuba exemplary betuboneraku olwaki batandise okola ebintu kabiri ebitumala mu amaani naddala okuwasa omukazi atali mulala lwaki abana idini batandise okola ebyo byetwandise nti oba byabufere byabulimba nenda okweyanza abatubana ku Waiwa Media nenda kukakasa ekintu kino ni Bible ekyogera nti ensi buli lweribe jazikirira ebyewunisa biri baawo bingi bannabbi ab'obulimba bali baawo n'ebintu ebindi ebifaanananga oti n'ebyo bapasita oba abanaidini okutandika okola ebintu ebyo kigemye nako era kyewunisa era nenda koba nti buli omu waalinwerera mu iddiini lyo aye ng'ebintu kibyangu kintu kiswaza ino nti abamu ku bantu betu baye tusoberanga n'abalina otulungamya n'abalina otulaga enjira entuufu kuba bo bali kumpi ni Katonda ate ng'ebintu byene ebyo Katonda aliwa Katonda iwe oli Katonda zena ndi Katonda era kuba Katonda mwoyo mutukuvu era Katonda ifuwa ngo tuli Katonda zirawo wano Yesu aliwo mwana waliwo ate Katonda mwene ali yatukuumira eyo waigulu eyo wano ngo tuli Katonda zirawo wanaze wali Yesu so ekyo nze mbonanga abo kyoko byoti bali kumpi ne Katonda twatwenda Katonda tuli kumpi naye ayo oba oli awo nti n'abatukulembera jasi balinga abakulembeze ife era nga abakulembeze tubeere nga tubaikirikizaamu nive twena aidinga wona sobola okubona wakera ku nti wafuka pastor nali nkoze ku church eyo obufere ati abufere yairala kuba nali nina mwoyo mutukuvu ni musada mwikiriza nze ndikiriza ino mu maani ga Yesu Kristo era nendo kakasa but besides that nendo okobera nti abantu bano kitufu kyene batuswaza ino era singa kisoboka balivireyo betonda mu butongole because tisuubira muntu tisuubira musumba kwebisatu kuba bo kyakubonerako omusumba aba musomesa
naye musomesa buti obulamu ebwenda nga obwine eikazi liri kusagala mu kanisa wali egomba lizira ku muntu nga lwali tolitwala. Aye nti bayibuli tekuyikiriza kutagala, bayibuli tekuyikiriza kulaga baana oba b'okulembera kyolikola ki kyolikola kuba ni mu family okibona nze daddi wemba ndi daddi tikirizibwa alaga baana biki byendikola ki kuba abaana basobola obikoopa bo mbasuubira nti ebintu ebyo fayini bantu balina omusaayi aye mulina okikola in a hidden way olitegeera kintu kyaba kikweke ekintu buli lwokiraga mu bwanga oba oviire ku mulamwa in fact okendeeza n'abakugoberera kiswaze kimalamu n'eidiini n'abantu batandika obutatya Katonda. Twabwine mukaseeka omugenzi Nuhu Muzaata omukyala Kuluthum nga yafunye omusaada owundi namwandu baye bakwanga ati namwandu omala ku omwaka oba emyaka ebiri mali wafuna omusaada owundi aye ono sokwanga bega akabitawo ku emyezi 5-6 yafunye omusaada owundi olowooza kino tikiniizaako kumufu kuba Kuluthum baali bamutwere mu mateeka Muzaata yali amubayiza mu mateeka era abeere musaada we omuntu lwaba yafu asigala nga ibaawo olowooza ono obutagumiikiriza naafuna omusaada amangu nga Muzaata wansi yali mu itaka akaali kunwerayo olowooza tikitiwa bwolamu ku idembe lya muntu eyafwa. Ekisooka obusooke nti kabiri Kuluthum ye yakoze kirungi nti agiira okubayira nga iba mufu kuba talijja abayira magombe olitegeera mu mateeka mu sharia omusaada waafa nga oli musiraamu osooka wagemerera muku walinda okufuna omusaada owundi wawaibaawo yali ekitiibwa kuba asigala nga akaali musaadawo. Abo bagala bato omugala omuto tomusuubiramu okola ebyo ekyo kibaye kimusuubirwamu because actually alwire nawo kubagala abato betwidye nga tubona ebintu bingi ebimekinga abantu abo okuva ku mateeka oba okuva ku biragiro bye babanga bakoze madiini because one esooka obusooke byanfuna alikwenda sente alikwenda obawe ekyokubiri yena muntu alina omusaayi kikabirinze kyandinumye ino singa yaja yabayiranga musaada wakaaliwo aye saadi nomusaada we yamala okufa yamala ogwogwo ku nsi alina okujaasanuseeko obulamu nga weena bw'okitegeera. Tyaye mu byobuwangwa ng'otwere mu byeidiini ne mu byobuwangwa byona kyemena amateeka kuba bak'omukazi olina okulinda kuku kyova buno omukazi batukuba ati omusaada waafa omukazi oba okaali mukazi we era mu maka ago omusaada era wamba obwire atambula yajja mu bakazi abo kyova obona omusaada waafe omukazi kyakola mbu batoola akagoye yeesiba wansi omusaga akweta kwefunga yeefunga nti omusaada waidde obwire yaba atasobola akola ki kumukola ku byambyoni kuba bimutiisa wakiwuliraku ekyo. Nze kyendidi mu byobuwangwa nti omuntu yena yena nga afiire moment sidiba 3 edisinga obaamu enaku moment esooka nga muli muziika bweba mumazi omuziika obwire awo nga bukya 14 awo 12 abantu balira ino ngolo bayidukiire omuntu oyo nti kwalinga kuti omuntu oyo yazuuka yakola bino oba oli kunfuna moment ey'okusatu kusaawa awo in fact kusaawa 6 edemisana saawa dalangi wona aweena kwidirawo oyo yayidukira kusaawa 7 ng'aliweereza kaveera kanaani byakulya waka pegala moment eyira kweyindi esembera yayo irala naye okusaawa 12 nga buli kuziba aweena kuweegemera nti awo ekiseera ekyo omuntu yabagire waba musiraamu mu kabuli eyo baba batandise omubuuza ebibuuzo nti muna wakola kikunsi bino wakolanga bikalamu bino wakolanga bikyamu ng'olwo balimulamula so kasita kiseera ekyo kiwa enaku 2 nga diweire nze mba nkiidi nti omuntu oyo aba amaze okutwalibwa amaze otolebwaku oba atolebwaku statements ku bintu byaidye nga akola ki ng'akola era niyo gabita sabiiti 3 omuntu aba ayikirizibwa okujja okola ki okusinziira ni muluya mwali okujja ofuna omuntu owundi olikitegeera. Okay, wena kumbeera eriwo nti olikubona ensi ekuze okiwagira abanaidiini naddala ba pastors n'ababandi okusigala nga bakagoberera ery'eiteeka libakamba olina okuba n'omuntu mulala oba ebintu bino biveewo omuntu afuna abakazi bayenda yeesanusa kuba mbona nga obulamu byakufa kuleka ebintu bino era byalinga birungi but musaadi no we tuli kwogerera embeera yakyuka
era nandibayira omu ku abo abawagira nti bisigalewo ayinza okuba nti biveewo kubanga abakyala betuliifuna mikwano gyaife bano betuliifuna bandawulo n'engeri gye beebisaamu ti nungi kwali bana abakyala akeera enkyo akati andijafumba wa wayiwayi ido yakwati ndijafumba wa gundi we mulema yayenda iro wani owa wayiwayi engeri gye bayidanga batewanyamu obwongo okuta ku stress kutulaza pressure so omuntu yandibayirenga n'omuntu owundi nti wano ebirema galaje yagayitawo. Iwolowooza nga tukomenkeza ku nsonga eno iwolowooza lwaki omuntu alobo okuguma okuba n'omuntu omulala ati mbe noono yenka lwaki oba oli awo kusomooza lwaki omuntu ng'alina omukazi mulala kwayagala n'akoba ati kanfuneyo okwo oba bikemo kibyabona lwaki omuntu yandyetaaze abeeku n'omuntu owundi? Ebintu bibiri ebireetera abantu oluisi ofuna omuntu ow'okumeka ow'okubiri. Ekisooka oluisi mbeera, ekyokubiri neeyisa mu maka oyo gw'olina yeebisaatya. Bwe ndogera ku mbeera ndikwogera ku bwavu. Abasaadda bangi ekibafuniisa abakazi abookubiri nti ono gw'alina oluisi aba azira nga bakoze nga azira sente azira kyalina azira kyalinawo aye nga kabiri ole gwali kufuna ayina byamwamba bingi oluisi yabitoola neere yabireeta owo n'azira mbeera eto dde n'ekindi mu maka oyira omukazi abakazi tebakawa abasaadda bitiibwa oyira okooye buli kimu omuleeta omuwa aye nga tasobola kulamusa ku nkyo olwo yegemyeku n'abantu b'emiriraano nga bw'edi abakazi we beesigula begemyeku mbeera mbi takuwa kitiibwa ng'ate nga ife bakaire baife abatuzaire baali nga basadda baibwe ebitiibwa aye abaana baleero oyira n'akaveera yaloba kutiikula omwagana ali ku isimu ali ku nankani WhatsApp Facebook that kind of